Kaya sanang tatuong kumandatin insanan at takapakatilang busam kana umisisa takad isong samayang. Kinarahingan suang kerjang sorga kung sikaw da tiempo anuan dahit tiempo diti pati lambus da kay sisan maya da sambayang nagi ginawa dahay di rumikat kumadya. Makian mehed dadamot to isuanggat kapagyampayan iti nga sanangat kendalanon do piramutan isang no pahi ambulan dahay nga amu arubat suway ko kanuh dat orangaw kayon da iswang ginawa dahay tisam-tisa. Tinasambayang dahay isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong tatong manati din sanan yung disisyo do pumako giyahoy gi ay kulam no kabungot ito sisyo do nam ayo taka napatid iso it panambar sandaway andati karaitat sangulun kagungaran dit komenda tulun-tulun miagal dati pinungaran andat Rahab. Isuang dat kitab Yosua umbalan pada tilam magai nanaruhi kanagi buka duo gisambot ayat kaiso gisambot duno pada mapat tok anaruhi Yosua 2 ayat kaiso gisambot tolu noho dua noho pada mapat. Ina pwede kasadap nga paingka nagi musah dat pinapatad dat mongay panaluku idit rikoton tay ko isongodon ang paingka nagi kagoy kadaw Yosua nga ya dihipin dalan nisyo iti dit panambarasan dati tatuang iti karahit dat isinuhu di Yosua moy panaluku idit kota Jericho. Yosua bin Nun miampai da misok-lisok nokoid minidu mantada sitim dua pinapaidu dat mantada sitim dua hot moy panaluku kasyo ngay ikaw noho ngay dada kayo intangay la kayo na nilo nagi la kuta Jericho. Jadi napali dua tulun di nga minangad hilo karikat na dialad hiri walay sangulo na tanduk da sundal. Jadi community sundal iti hoy. Bonsilayon ka komanda sundal iti. Nga boras sa paswailam sangulo na ay tanduk da palacur. Nga sundal. Jadi komanda bonsilayon eh. Asa ko ni parangod. Uy bonsilayon ni siyo nga. Ako di ko honda mo nunuhot. Pundan ka bonsilayon ko nunuri. Okay. Angay na dilad didhilo karikatilad walay sangulo na tandu sundal ipinungaran anda Rahab minadap dilo dahiri.
Oh, pundan pamagya bon silayon gi. Kusayon na po nga. Eh, bon, bon silayon pundan. Kusayon nu nu di kusayon. Kusayon bonduon nu pagya kaaguhit pamungaran ko diyoy. Bantaton. Bantaton nu kagu ti komanda bantaton. Oh, gumo na. Uno nga o tomboy. O tomboy na po nga kusayon gi. Jadi bonduon nuno. Bon silayon pundan. Tomboy kusayon. Ay, oh, bonduon nuno di bonduon. It bantaton. Ay, haro pa kagoy no mag-etisod di hoy. Oli Juan ko dit. Oh. Oh. Ay, di oratian na don dusun ay. Kusay na bonduon. Ay, manta kayo lakago hoy. Adi oratian. Oke. Jadi ayat kumodua. Om numandi pawarawo pasunudo kumaraja Yeriko depengka ina pa itatuang diti nung haratulun dari numikot tat hiti mantada tulun Israel damay panaluku iti kainan iti simbarit Raja Yeriko minus yo suhu tulun damine hila di Rahab miyang pamina boros igitay sumaliwani tulun-tulun dari numikat kumadia iminay suang gahinawalay no tu iyala na padinga rumikot dat moy pangilo hiti kayanan iti kayanan toko. Ayat keempat. Nga kana pa ditandudi ina pa itandudi nga minangigitam pinapalusad dia lo gaduo kasyo tapat tagi mati ina pa itulun-tulun di nga nakorikot tahiti doho nga ako di nakailom hingga dia lo ka bonduon mata karanjang. Oh, bonduon na mata karanjang mo. Mata karanjang po magya bonduon gi pengkukuran day mata duitan. Oke. Jadi ay ako di nakailom hingga na idiyalo ayat kalimo sayra napad inapay pintu garabang nga mantabanay dat tumuong sinumaliwandi tulun idi ako di nakailom hingga na idiyalo. Si kapay nakamada ko may pamagusa kanu ko pakanta dat sumuhot diyalo ka kalatondo pinungaranan da Irahab nga inapahitando diham minanuho dat kaduo diyalo sinumalakad dilap panangid bombong gawalay linumisok hirid kinauntunan dat guwasat rami inuman pasasado da hirid sakay da walay
Nah, hingga hingga dia kontak hingga makontak idid pinalisok kok pinalusad. Ya disusuain na di karangahandat ay ngon palusado may lisok, may lusad. Wan pa may pinalisok lah. Okay, nadi tulun-tulun di pamagusa de lo panangi bawang Yordan, ihirik kayo nandat sa borongon, numandilo tabanay pinto garabang, sayra da inapahit minamagusa di nga nakasaliwan. Aya matudi alumis kapia pira mutandat dandat ti ko panakalasok kapia tinggin. Nga amu pa'y kadua tulun ni dinakodop, insawat ni tando di minayrapo dilo, kanposyo, ay laan kud kinarahingan at ay papatahakiti kayo nanti kumado kayo, inapadihit katampurasian kumado kayo nga no korikot kumadahay, ainsanan no pamatiit sangingyon dahiti kayo naniti nga o tangobot tumagwang no kayo, tumangkabo. Tu orang dahay dat ay kinarahingan na po nga pinapatuuh hidit rahat tabaraw ihilad tagwangan do kayo antakandat minamanaw ko sumaliwan man tada Mesir. Raja tulun Amori dihila sa borong Sungai Yordan, Isihon Oji it numando kayo alawo. Sayra na po nakarang uyahadi nga to nakolomok matit samangat dahay ka. Sayra na po narang dahay nga tawarlah hati kami karatu ngay sa mga moniki datulun tumugang do kayo. Tu kinarahingan isiya na kinarahingan da itawan ihit nuno na pa hiti sawat hiti pamagunan do pa nang isiriba. Common na po nga ay irahab sandiri nga kay loy siya inapay kayo ng dihom ay ano datulun Israel. Yolo kadaw nga haro nagi kapuri manandat modosi tumangkabo tu kaylo yolo dat ay nakarangaw ikadaw yolo pengkukuran angkut kaindalanon wayaan iti tulun da Israel. Pengkano iswang da sumangod nga kaylo yolo dat kamanang iti tulun Israel lumantad da pangahakan da kinarahingan. Ayat kepadam 2. Dandah na pwede nga bersumpah no demi Tuhan tu iho na pati nga asuhaw ako kumado kayo iya di na pwede main na daw samuliyay iya ko kadaw nga asuhaw nagi monto ka kaum keluarga ko patahako na kumado ho iso o tanda di milok katumbayaan. Jadi mantad ko ay lani dirahabot inapay tulun di Israel nga miyon dahiri kahaw di kayo nidi amno kadisya di paingkurah ako na po mina mano pa dati barasad ani ba nga paingkurah ako na po mina magampi na kayo ham iya di na dahat gagampi na ko kumadahay ka. Onway ako na tanda
di milad katumbayaan. Dot iyo kau na po nga popologos sa ay pempasi tapa tinaku tampinay kud kusayan kawanduan insana itulun-tulun diolo iya kayo na po nga manalamat dat kaposian dahay mantada kapatayon. Simbara pa di dua tulun di kumadi Rahab nga itih namati at pinuho bo dahayat pamajamin dahay dia pamajamin do kayo nga kada pendeman no pasunod do dat ay kantakan iti sayra na pod kinarahingan papatah kiti kay nanti kumadahay mandahay patuduko akong sikahan dahay kasatiaan dahay kumadia. May na di tando palintuhunan iya di mamagunat tali dahiri gandila do ina pahiwalay walay di Rahabidi nga ay paingili dahirid tembok kota. Jadi iri na di tembok isi adat paingian paingundorong. Pamanaw ko na may kanuluhanan, may ila na po mamagusa da ko, kada dagi sambat ay karuba da kayo, lisak ko hilad, talo tadaw da linaid. Gisamba ina panday may pagaso da ko di nga kauli, mila kaundad, papatilambos sa tindalanan na kayo. Ayat kapadam turo. Kadua tulun ni di minaboras kumadi Rahab, nakaidu ihati mantada sumpahan iti kumadia iminanu hingga dat iya iminanuhu dahay dot mamatos tapot na sayra na payak kasuang kay nanti nga may dharo tali banang kirmizi manupawang koso dahiri gandila ikayanan dat itianan da pinapalintuhon no pinapalintuhon dahay tapa no tina no tampinay no insana ni kaum keluarga no may natimuwa dahirid walay no. Jadi iridihit tanda dat may ila na pot keluarga di Rahab nga amu man patayo. Manikin na patulun di sumaliwan mantadat tatabuan daw walay no nga iyalo nahat mananggung gat nuno na pahi katumboyo umadiyalo sakira katuntugaraha iyahay na pom amu kisala nga isay na pahit harad iud suang dawalay sakira haro hatulun dit osuhat iyahay na mananggung gat akibat di pisangadan idi nga sakira nagi manu pabaro kumadahay kaidu kau iyahay na pa nga kaidu mantada sumpahan idi kumadia it numanu suhu iyahay dot mamatos tok mimbo relate pa di dusun at kadua na pa na miso kano pa di ditandud di miagalad dit numanda ko poboroso iya di na katumboyo may na di pay dua itulun-tulun nga di minamanaw pamanaw na di alo ina pa di tandu idi nga minongogos sa tali kirmizi dahiri gandila tu irini tanda dat pinibatasan di alo ila na pa di minamanaw no korikot tahilad kanuluhanan
minion nila talu tadaw da linaid gisamba ina pa may pumagusa dilo nga nakauli. Ina pa di minamagusadi nga minagihum do hinggo-hinggo sa ninaro di tanalun nga iralan nga amu ilo nakaruba. Uli na di kadua tulun ni di linumintuhon nila mantadi kanuluhanan sino maborong nakarikot kumadia suah bin Nun may na di dilo pasusuyo nunuhi nawayaan dilo dahilo kano po dilo kumadia suah to kom kinarahingan no mati patahak ko puli hiti kayo non iti da ilongan dati ipiahi tulun dahilo nga tumangkaboh dat ay tumaguang dati ka. Okay. Jadi kita no padi dati tihom iso i pengintalangan do kagayat karait di Rahab hingga dat naritan dahara dua tulun dat i pinarikot dia suah iala na padi nga sairan na karikot dahilad Jericho hiridi walay di Rahab at kinongayon dilo. Suway do boros irahab no pati nga sangulo na palacur. No di palacur ra dusun ay. Hitino dat dilo na padi nga atumbayaan ay lo kito amu aga datulun okito pia nga miagalit pikir-kir amu aga nakuro tu irahab no patihom ay nuridi miagalit paparikot papalaga sa rumikot to isay no po rumikot ta iwalay daw tu irih pagigandi karaja daw oh ya perempuan sundal pelacur nakura tu kinasagan di Rahab sangod diolo da sumuang walay daw dati na papanumbayaan nga ay ilo piat akon ko panano da kinarahingan no pintapot ngami lahi kinarahingan dat pawayaan dat pangintirungan kumad pananud daw tumano da pod hiti sinuratan dati nga ay kakuaan na pod i Rahab dot minangukab biwalay daw montok katulun tay ko sangod nga mantad no dot ay kuasa dot Roh Kudus. Halip ya miagalidi nga ino pa itulun-tulun dahiti labi pon dahit i may popoylo di raja daharan hot kabaling kahangan dilo irid pamagunan dilo nga nakoylo paingkurelo na kaylo aga-aga ta kayo bugya miagal luma dati hinakampung na kayo haran na patulun dat rumikot haran na patulun da rumikot nga tutulun na dakod tulun da wago kamo aylan jadi pengka nagilat i manahakot kapailan kumadi raja paingkuray lo kaylo wokan no pad di pangilan dilo nga kagugurawon lagi nga atutunan ay so ilo kagugurawon na hiti kampung toko panampakay nunuy igitan
iri nga kita no dia lo mondidikati lo ho dia ka guluh na pa din numan dia lo agawo nga ay mantad ko yelo no poloom akan ko tulun dat hitikenan dati isa na pahi kawaboyhan nga may panglad ako kuro kekuatan kakitanan di kaya nun dati kapatu ngon nadi dia lo paruputo kumadi raja suhu di raja itong soldier daw damay pagano hidit 2 di nga moy dat ina pahit 2 di nga salamat irahab na pa di nga minangudot berbohong tuhat ta kana pa di diti nga pengkuro madire buli tu di mangudot ira nandad kanda wa kana bohong sunat ka ay buli banda bohong sunat boka nakura tu kinarahingan numan hukumay kamuan na padadid hukuman nga kampay isuang pisangadan halu dot antakanid di ya dadi dit pikikira dati nga nakura tu ay di numan ipinalogo si kinarahingan dat hiri hari na kun ina pay kitab nga papatapot titit mangudut tay ka nuno na pahit duso di paburuan dat ay pananud da kinarahingan tay ka ila piahat ipinungaran anda irahab nga intangan na pa dati irahab kaylo hisyad karay tatulun da Israel no kasyo tok it sumuburang garahat tumitang kiada rahat kaylo hisarita sinumapot ikerajaan dat ongakuat kaylo iri nakakuan dat maginda sihilo nga akani ko ay papakitad irahab na patihom kaylo ngay na paisiyad ay karay titulon Israel akani ko niya gali di kamilaan daw ang montok na po dirahab nga ipay manguduta isa oralandat manalamati di 2 tulon tengkur madiri buli ka buhong sunat kan gubuli kago ituhot tatiad di ke kumayso irahab na polo nga akani ko tulun da Israel mila dati borasan dat ay siyok nakairalam bot paingkurat ti kamondat manghudut ko paingkuro tumanud dat pangaturan na kinarahingan ko paingkuro ay senera-laman na tiyod di jadi kamon pa di ham man pa di tari bawla dila nga inapaitahan na kayla nga pikira-kira dat atari mo datid ay sera pinaburu di siya tu gisaw magyad hiri na ilante ka ay na kayla nga kanuman na katubumuan iti tulanda akun toko dat abat jadi kita na padi dati sarita di rahabiti nga isoot sinuratan da isuang kitab o kani ko kapailan na mila ta mangudut nga papakitoh dat hinggad iati na pa nga mila ta belajar karait at kasabaran da kinarahingan monta katulun-tulun dit ng kaduso
hinggod kasihom mada ako dahara sa ulun piyahot ay pugason nga manuhisyod o insanan na pada nga bertobat iswanggot 2 Petrus buk katalu ayat kasiyam. Montok kot samuli nunudi hak kinasamulian. Iri na diha pinaburu di Rahab bertobat papatahak ko kupasyen di siyo kumakinarahingan paingka nagidi kadaw ikaluarga daw nga diselamatkan. Labi na pa kayo ka iriham irhab na patim nanuan na penghormatan mentok kot ay sumilid ikokihan tay ko itadu kumah dat pananud da kinarahingan. Yate ni kadaw nga mungkin kahantoh dat ay miagali Rahab sang ulunit o gumu aduso nga ilan to ko da kinarahingan no pohom kasari-sari dat momogompi yampay dati sayra no pod yati no pa nga magakun da sa dati ompunan to ko. Nara di isoot video numan dat komolutan poposo di kasuab kasuab ko kanihabir noli kasuab ko kanihab dat moy napakagyad ompunan sakira na pod umangan to tulun ka nga ato kay okurangan nakasari duso o kanika iya dihiri nga inapailisi da kinarahingan nom ay lobi kagayo ikano dat ay manguririb dati may dad iyati na po nga ato kay da konsadu mantad da kinarahingan suway ko magakun to kod dusa-dusa dati punan to ko isiriba kasari to kod pangahakan da kinarahingan. Ato ko kay lohom insan timpu kawaya pratikan takandat ay nawayaan di Rahab nga sakirad ay iyati no hit no to sa kinarahingan no papaindalan nila ay nuno na po hit panuhuan na kinarahingan umbalan tokod popoburu papaindalan miyantok dat karahian kinarahingan hali piad kataguang tokod kantakan dit momirutum dot kaposian dati ngaan iman dati kumakinarahingan nga patilambos kasari. Oke. Jadi puji Tuhan tu haran pa kasariralan da kinarahingan dat ay momogompi da tulun-tulun daw gisambot ila piat amu atumbayaan da kinarahingan nga mi sayra da anuan da kinarahingan dat ay iswang da pelayanan nga milo no po kadaw okon po dandot iyati ikarati koylo atumbayaan da kinarahingan nga ay lobi pada ko irahab imila dati man paindalano miyantok dat karohyan da kinarahingan. Mantad nagi kadaw tit nawayaan dati panambarasa nakarait di Rahab nga papakitoh dat ina pay pangintangan dati kumatulun da suway nga okoni ko songko boros-boros dati tu isay no kaylod
Iyo di nagida kakitanan to kad ditulon nga, takay kaylom peng kukurohat suang ginawa daw. Miyagal no po di Rahab, ikamano por ay sangulo na tando da sundal, nga harohi ako sonongon dat ay isuang ginawa di siya. Irinahit minamagampi ilat gisambakaydo ila dua tulon mantadat ay tulon-tulon hilad Jericho anta kanila. Okay, kung sikaw dat pinakinanghadati, pahitian ta kanatit panambarasan dat tong bayno. Kanaw misisa ta kad isuang sambayan. Kinarahingan isong kada sorga kung sikaw da tutong diti insan pod nakapangimbulay hayad sangulon kaguhat ay tulon dit miyagal dahay da timpo da dando hinggad kawaya da kantakan pumugunan kawaya nagi dat ay pengkukuro ha pilihan isuang dat komposisyon miyampay nagid agirot isuang dat katumayaan. Ay hay kaylom ako kurohat abantalan dat timpud orikot nga sakirod gunon wehad isuang dat pelayanan anuan wehe kuasa gisambot irin pa nga ano dahay pendalan miyampay di karohyan. Tatong nabay no kung sikaw tamangan wehay gisambot tadaw da suwab pasiki hay papaburu dat ay nuno na pahi mila dahay man pendalano ikapiantak di karohyan. Ampunan dosa dahay Tuhan, sasampayang dahay suaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, sanong tatuong hinakaw po kapiro ba ito ko tatuong nga swabot ay so no kontoban.